Mwari wakari wa ligi ya baswa ya ANC Sindiso Magaga osenga zituku kotea magistrata ya Mji Mkulu. The court cannot today proceed with this urgent application that is before court. Kote kurani ya pulu kwa nevundoni la Limpopo yobvisa kumbira jihadu ya mapolisa bazi Hawks kamutebe wa mirandu ya kote. Nda ni madeko wana harikuwatanganiza kama Mafhungo ya Tshivenda pano ka SABC 2. Mumburerwa wa mingwa fultantano senga stuku koti ya magistrata ya Mji Mkulu Bozweli panzi skosana abako weswanga uswa mirandu marugana na burayo la mwere murane wa kare wa ligi ya baswa wa lihoro la ANC Sindiso Magaga. Skosana abako ribana na mirandu ya chimbeba cha ubura uwanarabana jigiri chisiyo murayo nikati na unyaza mashumere ya murayo matumoni auno mwezi mu burayi wa Magaga busibusiso ngengwa bono wachigwebo cha mingwa ya fultano kajere kote kurane ya Peter Marisberg ngamra huo tibura uri ndibone bomubura yao. Muranguri wa kale wa masipala wa Mji Mkulu Bozweli panzi skosana botibona za kote wa shwinganyana voskosana vavofariwanga ngwa gidimbili fumimaro marugana na burayo la Magaga boshika heba vofolwanga mramusi mranduyo wopumuliwa ngajava kuchikota isori butanzi burohone abufushi fedzinga msumburuo mumburero avo bombo defariwa hafu vamuta wa Magaga voita misumbedzo afunda bachikota isambiliro dzavo marugana na mrandu uyu. I'm not feeling well just because we are being left aside now. We are not told what is happening. Our chances of getting the culprits into dock are being minimized now. It's just a halfway mark. Our expectations are that other people are still or are expected to be arrested or are supposed to be arrested. Remember that there was a certain 600,000 rand money that we were told that it came from Johannesburg. 600,000 rand cannot be deposited in an ATM, so it means some money was transferred through the proper transfers banking systems. Vavuchushisi harushaka bari banafurfelori banavutanzi vunofareya. With us, in collaboration with our counterparts in the SAPS, new evidence has come to light. So based on that evidence, we will hope for a conviction. Mapolisa bari uchina khona dzeo zonga fara bangu bahumburerwa hafu kamrandu uyu. We appreciate the work of the political killings task team that has been uncovering and finding evidence linking to murders which are politically related. The team is there for that, to ensure that those who kill others for political reasons are taken to book. Mumburero kulaverero dibona za kote ngalabutano. Presidente Bosira Ramaphosa bako purupesa urinda uro ya buchichisi ya rushaka kana NPA idotabanyisa mirandu mirwane kati na udisa mirandu miswa kote ini akwama komishini ya zaurangi wa mubuso nga batu banda. Presidente bari unamvera panda kurane siyani la utebezi wa mawanu wa komishini iyo. Izizgoda musi mubigu muswa one wakwama iyo komishini ya zondo wandaji wanga ofisi ya Presidente Muroba. Mubigu yu wa zino wasetesa ka utebezi wa mawanu wa komishini iyo. Officer President iri unamvera panda kachumira zwa vuchinyi ujula ndaka na chanduko kazimiso zongofambana witilo tivera umwe ujenera bathu banda mu busoni. President Ramaphosa finds the progress outlined in this report demonstrative of the unwavering commitment to ensuring that those responsible for state capture are held accountable and that the systemic weaknesses that enabled this assault on our democracy are permanently addressed. President bari mashere ane akotodo swika karanda za bilioni za fuminti avutsu wa mvusoni onodhuya mrao. Ndaka mashereni ane akuanganyirwa karanda za bilioni za fumi komarati na yone ikulaveleswa ngafasi andaela. Government has recovered nearly 11 billion rands in stolen public funds
strengthened our law enforcement capacity, and implemented comprehensive reforms across government. However, this work is far from complete. President Ramaphosa remains committed to the full implementation of the State Capture Commission's recommendations and to rebuilding public trust in our institutions. President wa NPA bakushumana na thodisiso kha milandu ya madana mavili fumimalo inoyelana na ujenera vathu muvusoni vari ubva nga mwedzi wa Ṱhafamuhwe milandu ya phesente dza 2 inodikhunyeledzwa ngeno miṅwe itofedze yo livha tsengoni. Muvhigo uyu unodiswikiswa na kha tshipikara tsha phalamennde vho Thokodidiza na mudzulaphanḓa wa khora lushaka zwa mavunḓu vho Refilwe Mtsweni Tsipane. Tsengo ya baholelwa vhana vhane vha khou hweswa milandu ya bulayo ḽa ramuzika Oupa John Sifuka we a vha a tshi ḓivhea nga ḽa DJ Sambodi khathihi na vhalindi vhawe vhavhili vha tsireledzo yo fhiriselwa phanḓa khothe ya magistrata Alexander Debula a Johannesburg. Vhaholelwa avha hu tshi katelwa na vhane vha pfhi ndi muliki wa mabulayo aya vho Katiso KT Mulife vho farelwa vunḓuni ḽa Gauteng mathomoni a uno ṅwedzi nga khethekanyo ya mapholisa ine ya shumana na mabulayo ane a vha na nḓivho dza polotiki. Vhuṋa havho vho livhana na milandu ya tshimbevha tsha u vhulaha u wanala vhana zwigidi zwi siho mulayoni khathihi na gulu dzi siho mulayoni. In terms of court today, the SAPS Political Killings Task Team in the working closely with Gauteng Organized Crime, we have added 2 cases to the accused, the 4 accused. The first case that we're adding is the murder of DJ Vintos, that is known as Hector Buthelezi. He was killed in March 2022 outside a nightclub in Orlando East in a hail of bullets as well. Then November 2022, you'll remember, then DJ Sambodi, his 2 bodyguards, Sibusiso Mukwena, as well as Sandile Miyaza, were killed. But then we move on to the second case, where in March 2023, Don Dindleni is then killed on the N1 in a hail of bullets in his 5 Series BMW. In that particular case as well, we were still looking for the suspects. And then we also had Aman Swart a year later in April 2024. But now how we are linking these cases is that the same firearm, the AK-47, it's linked and it's being connected to all these murder scenes. Kora kurani ya Polokwane vunḓuni ḽa Limpopo yo bvisa khumbelo ya tshihaḓu ya mapholisa vha khethekanyo ya dzi Hawks kha mutevhe wa milandu ya khothe. Vha Hawks vha vho swikisa khumbelo ya tshihaḓu phanḓa ha khothe iyi vha tshi khou ṱoḓa u kombetshedza masipala wa Polokwane uri vha ṋekedze maṅwe maṅwalo. Ezwi zwi khou ṱumana na tsedzuluso dzine dza kwama mavharivhari ya zwiito zwa vhuaḓa hune a pfala uri masipala u avhela thendara kha vhathu vhane vha pfhi vha tsini na ḓorobo vho John Mpe, muhaṱuli vho Jane Goveni vho ita na u ṋea ndaela vha Hawks uri vha badela masheleni a mulayo a masipala. Tshipikwa tshihulwane tsha mapholisa vha Hawks tsha uri u phumuliwe khumbelo ya tshihaḓu na mbadelo ngomu zwi khou ita ṱhoho dza mafhungo. Izwi khou ḓa nga murahu ha musi vhaimeleli vha Hawks vho vhudza khothe uri vho dzhia maga ayo nga murahu musi avho vhane vha khou imedzana navho vha songo fhindula u ḓivhadza vhuimo havho kha fhungo iḽi. Zwo ralo khothe yo tudzela thungo mulandu uyu. The court cannot today proceed with this urgent application that is before court, and the reason being that there are interlocutory applications which are pending for this very same matter. Mulanguli wa Hawks kha vunḓu vha ri zwa uri mulandu uyu wo tudzela thungo nga khothe ya Zambia uri ṱhoḓisiso dzo swika magumoni. Izwi ndi nga murahu musi ho phaḓaladzwa mafhungo a uri hu na zwiito zwa vhuyaḓa kha u avheliwa dzithendara kha masipala wa Polokwane hanefho swaswariwa na dzina ḽa vhone ḓorobo vho Thusoni magumoni na vho John Mpe vhane vha vha mulanguli wa masipala wa Polokwane. I don't think it's fair to comment if that's in the political space. We do not investigate politically or subscribe to political pressure. Vurangaphanḓa ḽihoro ḽa EFF na vhone vha vhe hone khothe. The matter is not lost. The matter is not dismissed. As the EFF, we're going to make an application for PAIA and make sure that we are becoming part of this process. And we're going to request the Judge President to bring back the date of the 2nd of November of 2026. Mulanguli wa dzi Hawks Limpopo vho Tshivenda navho vha ri vhaimeleli vhavho vha kha ḓi bvela phanḓa na fhungo iḽi. Vha songo ṱutshela kule ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga app ine ya kona u kwereka mabambiri ya milingo zwikoloni.
Vadzuri vapo vatanganidza ka Mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2 kha ri kandele phanḓa. Tshigwada tsha vhaswa vha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe vho kona u bveledza app ine ya pfi Marking App Africa. Iyi app ya zwa thekinoḽodzhi ya pfunzo yo itelwa u koreka milingo yo ṅwaliwaho nga zwanḓa zwine zwa ḓo thusa kha u vhulunga tshifhinga tshinzhi tsha vhadededzi tsha u koreka. Vhabveledzi vha app iyi vha ri vha ṱoḓa uri i thuse na u fhungudza mutsiko kha vhadededzi na u vusuludza mafulufulu a vhagudiswa. Vhadededzi vha fhedzisa tshifhinga tshilapfu vha tshi khou koreka mushumo wa vhagudiswa zwa livhisa kha uri mushumo u vhe munzhi nga maanḓa kha classroom dza vhagudiswa vhane vha vha vhanzhi khathihi na zwikolo zwi sinaho tshomedzo. Fhedzi vha fulufhela uri app ya u koreka mushumo wa vhagudiswa i ḓo shandukisa izwi ndi lwo tou thoma kha ḽino shango. App yo thomiwa nga vhaswa vha Afrika Tshipembe vha miṅwaha ya fhasi ya 35. This app allows teachers to simply take their cell phones, scan exam papers that have been handwritten by students, and it marks them with feedback that looks like a teacher was working on this paper. It's got ticks, it's got crosses, but we've integrated AI so that students can even know where to improve. Zwiṅwe zwikolo zwino thomaho u lingedza iyi app zwi khou vhiga uri i shuma zwavhuḓi. Ever since I have started to use the app, the learners' marks, especially those who were struggling, have improved. I can't wait to have all my tests on the marking app, and I think my learners are also very excited because we've been receiving training. Vhaḓivha zwa pfunzo vha ri app iyi I ḓo thusa u tandulula thaidzo dzi re hone sekitharani ya pfunzo. Both learners in the classroom and the teachers are under-resourced and always looking for, innovative solutions to tackle some of the burdening administrative challenges of being in the classroom. Ava vho thomaho na app iyi vha ri yo itelwa uri swikeleleye na kha zwikolo zwine zwa vha na tshomedzo ṱhukhu hune ha vha na internet yo pimiwaho. Na muhasho wa zwa pfunzo wo kona u engedza tshivhalo kavhili tsha vhagudiswa vha re na mihumbulo ya fhasi kha miṅwaha ya 20 yo fhelaho. Fhedzi miraḓo ya komiti ya pfunzo ya Phalamenndini vha ri vha ḓo dzula vho vhea iṱo kha tshiimo tsha pfunzo na zwishumiswa zwine vhagudiswa avha vha khou zwi wana. Vhunzhi ha vhagudiswa vha re na khaedu dza vhuholefhali u tou bva kha zwikolo zwa ndela zwixele, primary na secondary vha khou wana pfunzo ine ya katela muṅwe na muṅwe u tou bva lwa miṅwaha ya re na tshivhalo yo fhelaho. Vha komiti ine ya lavhelesana na zwa pfunzo Phalamenndini vha ri vho lavhelesa muhasho uyu na khaedu dzine vhagudiswa vha khou ṱangana nadzo. The Nokuthula School is a ticking time bomb. A disaster or a crisis in motion, but there is a serious problem that is taking place, that have taken place there, and seemingly it does not seem to be appreciated as such. I rejected the report of the department specifically on the question of Nokuthula. Mudzulaphanḓa wa komiti ya Phalamenndini vha ri tshivhumbeo tsha tshikolo tsha Nokuthula a tshi ṱanganedzei. Chair, I hear you and I respect your reflection and how you feel. And I agree with you. You should not accept anything unless you are satisfied with what has been presented. I was in that meeting with Gauteng. I know that you indicated your dissatisfaction. We're going to work with Gauteng on Nokuthula to deal with matters that make you unhappy. I promise that I commit. I will, together with the team, I'll make an effort to go and visit that school. Vho Makefeni vho ita na u humbudza vha muhasho wa pfunzo uri mushumo wavho ndi u lavhelesa na u ṱola tshiimo tsha zwikolo, nahone arali vha tshi vhona nyimele i songo dzula zwavhuḓi vha ḓo bvela phanḓa na u ita mushumo o fanelaho. U phamuwa phaiphi dza u tshimbidza tshika dza malwadze a tshikolo bulasi tsha Shandima Ndanyana a Thohoyandou vunḓuni ḽa Limpopo zwi khou sia vhadzulapo vhuponi uvhu vha tshi khou vhiledzwa nga malwadze ane a khou vhangwa nga tshikha idzi. Mathina ha u wana muvhigo nga vhuḓalo kha fhungo ḽeneḽi vha songo ṱalela mbekanyamushumo ya zwa marama na matshelo nga Ḽavhuraru nga hafu bva kha awara ya vhumalo henefha kha SABC 2.
Zwina miṅwaha i re na tshivhalo vhadzulapo vha muvhunduni wa Shayandima vunḓuni ḽa Limpopo vha tshi khou fema munukho u si wavhuḓi u bva kha maḓi a Tshampungani ane a khou elela ngeno maṅwe o no tou ita na tivha phakhani ire tsini na miḓi yavho. Na musi ro to dzula hayani ho munukho u vha wo to swika ri tshi vha ri khou ḽa ri vha ri khou ḽa nawo no eḓela ri eḓela nawo ngori na nga ngomu nḓuni hoyu munukho u vha u khou dzhena. Vha ri munukho wa tivha iḽi ḽa tshika a u khou kwama vhone fhedzi na tshetshe dzine dza vha muṱani wavho dzi khou vhaisala. Ho munukho u a swika na nga hangei kha tshiṱaraṱa tshashu ri a balelwa u fema na nga masiari hezwo ḓuvha ḽi tshi khou fhisa vha ḓo pfa u tshi khou nukhisa zwiṅwe. Arali zwa zwi konadzea muvhuso wa ito thivha heyi phakha wa i tshentsha uri heyi phakha i nambe ito vha masimu a vhadzulapo vha zone 3 na zone 4 sa zwe zwa vha zwi tshi itiswa zwone kale. Vhana vha tshikolo vha dzula hanefha phakhani vha daha mafola avho hanefha phakhani dzimbanje vha ita zwa vhudzekani hanefha phakhani heneyi. Mithelo khathihi na u khwaṱhisa zwa makwevho na mveledziso vhukati ha shango ḽa United Kingdom na vunḓu ḽa Mpumalanga ndi maṅwe mafhungo ya reriwa ngaho miṱanganoni ya zwino ya G20 ngei Kruger National Park. Vhurumelwa u bva mashangoni o fhambananaho ho rangwa phanḓa nga minista ofisini ya Presidente Vho Marupini Ramokgopa. Therisano dzo sedzaho kha u tandula khaedu dza ḽifhasi. Vhurumelwa ho katela vhaimeleli wa mashango o rangwaho na zwiṅwe zwiimiswa zwa ḽifhasi wa tshi khou ṱoḓana na nḓila dza u fhaṱa vhumatshelo ha ṱhanganelano. Vho Ramokgopa vha ri a u tshena tshifhinga sa tshifhinga tsha u fedza tsha United Nations tsha u swikela zwipikwa zwa mveledziso yo khwaṱhaho nga 2023 tsho no ḓivha tsini. Vhurumelwa ru a fa ṱoḓisa milandu ya masheleni ine ya khou ima mvelaphanḓa. We have spoken about the issue of putting measures of accountability so that as we deal with the 17 Sustainable Development Goals, we deal with them in such a way that we'll be able to see progress. But we have also spoken about the issue of illicit financial flows, because if you can look at the SDGs themselves, they happen on a country level. So as a result, if we deal with the illicit financial flow, because when you look at the ODAs, which are the official development assistance monies that we are receiving globally to deal with development issues, it's far much less than the illicit financial flows. Vurumero bva kha maṅwe mashango ho ṋea mihumbulo kha therisano dza mashango a G20. We need a special measure that captures the needs of these people, and we need to support countries to be able to provide it, but particularly for Africa, where we have such a low coverage. Less than 20% of Africans are covered by social protection. Vho Chapman vho dela bulasi ya Agristar ine ya bveledza nḓuhu i renga fhasi ya vhuledzani ha vhukati ha ḽino shango na ḽa UK. Hune la UK ḽo ṋea bulasi iyi masheleni hune yo no ḓi swikela mishumo i fhiraho maḓana maṋa vunḓuni ḽa Mpumalanga. It's great that BII, that's British International Investment, has been able to invest into this facility here, which is employing thousands of people locally in the region and produces such a great product. It's a great example of us working together in partnership, the UK and South Africa, to bring investment and to bring jobs too. And this is the future of how we have to work together. Ḽiṅwe ḽa mafhungo ya rerwa ngaho ndi u zwimiwa dzi tshugulu. Therisano dza tshigwada tsha G20 dzi kha ḓi bvela phanḓa. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi ine randa ya vhonala dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ya ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 92 cents, bond rand 23.83 cents, and the euro rand 20 rand 65 cents, pula ya Botswana ni 1 rand 22 cent. Mikopo pala JSE Inter. Cash values za msuku ndi $3,327, platinum ndi $1,389, polisi ngokona kisawa ndi $70.79 ngafagi. Ana musiri ya gadzane pa ziburu na njerero ya tebala mucho ativa madeko na budi ndende.
lokole ni hwaya nizo ziloko namba ralwe sanyi mnesho mchoma ndikwana no yakala machero no ko kezi mbula zikona zido ziko perfect kasto zori zopkola shango ni ambule zila ko zona na pala uponi akapa pezi apkata shango makole asongota ngo hote ni akasto zo deula na katina hospital vaduwa auto wana zinzo kolelo pezi archakala machero kulo no mchambula kuyu no do ziko bra panga na unazo nema na pala uponi akapa une na ulibondo romio rota kolelo do chiko manda mera une pala uponi akapa uskara mchama ko wana wadza ni paka hospital zone zopkata shango mani akaka hospital zone zo deula katina hospital vaduwa auto wana zinzo kolelo pezi udona tsidzo zinza wana wakosmizori ungarawi mwenye dine omanda kasto zore nizwa pena shangoni abori ndia chipembe katina kazwe kati shango ubuyela ane pala kavundele bari ndovundo la Northern Cape honya matati bra panda zunur bodele samrotna piso shikaro nga degree Celsius mu South Africa chipembe riko thoma vundo la shilo vundo la Gauteng na rukorkezi khona azito 1000 uneza data 19 pala Johannesburg katina 18 upone abori ndia fair enacting matati chaka vundo la sho lebo vundo yani vundo ali popo kwa no mchobori mchwabu dunia adodela nyana pala palale zaskopala ka 20 katina 22 upone ndia musina katina 20 upone abori ndia Bakersford matati para panda chaka vundo la Mpumalanga nande par kwa mchone bori ududira stoko achalo chichaza suka 26 pala skukuza kati na 19 pala umkondo rizongwa na 18 upone bori ndia Middleburg onia chaka vundo bori ndivundo la KwaZulu Natal apar kwa mchone bori dona la doba kele lobva onia zidita pala 23 pala Freehead zeta na 24 pala Richards Bay kati na 23 doboni bori ndia Durban onia chaka vundo bori ndivundo la Eastern Cape apar kwa mchone bori makwala sungota wote hospital zinzo vundili peze zaita 26 pala mtata dudira stoko na pala East London zasuka pala 30 makanda zasuka 27 matari chaka vundila bori vundo la Western Cape apar kwa mchore bori makole akona azdo ambareka bunja vundo lipizia zaita 25 para George katina 26 pone bori ndia Mossel Bay hania chaka vundila bori vundo la Northern Cape apar kwa mjumsho makole sungutana wote kasto zinzo vundili pizia zaita 21 para Kuruman katina 22 Kimberley na 19 para DR kavundila Free State nane par kwa mchore bori ududira stoko machero pala Frankfurt zaita 17 Zantesa na 18 pala Welcome katina 18 Durban bori ndia Bloemfontein mathazo zino bodipetsa mfundo lashu la bori ndivundo Northwest na korandi mchone bori dwal khona dwal over pezi zaita 19 para Rustenburg katina 19 Mahikeng sangwa na 23 upone bori ndia Taung mathango angareza vakata fara mucho zozora fara zoni mari kona no tere udabsikwa odi nda